Милет телеканалында хаберлер, студия Дельмаса Блакимова. Ассалам алейкум, вешіндеке дақаға бөлі мәлумат. Yollar qarlı, ballarını cemaat nakliyatından ayazga quvalar. Boyli havada nasıl etip balalarını avtobustan quvmaq? Qayda insaf olmalı? Ahmedjet rayonun meseleleri boyunca toplaşuvunun neticeleri. Kırım koy kocalıqnen oğraşkan istisalcılar yanvar ayından berli 20 milyardan ziyade ruble kazandılar. Продали, переработали. Biz 3600'ge yakın tonna buğday işlettik ve sattık. Gelecek senege planlar nasıl? Ahmedjet rayonu Jolman koyunun sakini Sıdıqa Aki 93 yılını qayd etdi. Hayırlı yaşlarınız olsun. Uzun ömür yaşamağının sırları Susana Sadıkovanın levhasında. Yollarını qardan temizlep yetiştirmeyler. Cemaat nakliyatı qatnavının grafiki ise yakşı degil. Bu haqda Ahmedjet rayonun meseleler boyunca toplaşuvda Kırım yolbaşçısı bildirdi. Bunda da gayrı Sergey Aksyonov 2022 sene fevral ayının birinci Ahmedjet rayonundaki epsi mesken yerlerge imtiyazlı ilacılar yetkizilivini temin etmege havale etdi. Bu ve diğer sualler hakkında levhamızna seyretiniz. Kışlı karlı masal Kırım sakinleri için meselege çevirildi. Cemaat nakliyatı toktavlarının katnay. İşke barıp yetmek için adamlar taksi tutmağa ya da cayav ketmege mecburlar. Ahmedjet Kizilova marşrutu boyunca katnagan iki avtobustan tek biri yolga çıktı. Dep Ahmedjet rayonu Sabla koyunun sakini Farida Islamova. Sabah ya da yarımda avtobus olmadı. Adamlar beklep buzladılar. İşke gerekli yerge nasıl yetip barmağa bilmeydiler. Kim maşnanen, kim cayav. Yollar көресіз, içte temizlenmey. Komşu Kaştanovaya koyunda ise vaziyet biraz yakşıca. Mında kar temizlegen maşına kemerde kire. Ko'rdingizmi, maşina keçti, bir şeyler septi. Ama onun mana bu ventli buzlab qalgan. Şunun için bir şey sepilmedi. Bunen iş bitti. Ahmedjet rayonunun çokusu mesken yerlerinde sakinler marşrutkalar katnavının cedveli riayet edilmegenine şikayetleneler. Cemaat nakliyatı yeterli değil. Bundan da gayrı kemer aydavcılar episi kaydelerini bozalar. Bugün herkes muzakere etilgen mevzu Takta Cami koyunda aydavcı imtiyazlı balanı marşrutkadan ayazlı havaga quvgani oldu. Bu içtimai yağlarda keniş darqaldı. Vaziyetini emde Kırım yolbaşçısı tefsir etti. Boyli havada nasıl etip balalarını avtobustan quvmaq? Qayda insaf olmalı? Evet, tölevnen kemer sualler peyda olabilir. Ama balalarga, esli başlılar ve sakat adamlarga dikkatli olmak gerekmez. Azbarga quvmaq olmaz. Boyli havada daha ziyade. Kırım'ın Tahqiqat Komiteti ve Prokuratura idaresi bu delil boyunca teşkil başladı. Avtobusunun aydavcısını işten boşattılar ve kara cedvelge aldılar. Teşkil etilgen nezaret tedbirleri ketişatında prokuratura taşıyıcının hareketlerine kıymet kesecek. Bundan da gayrı çağına yetmegen balanın sağlığına kıymet kesilecek. Teşkil tedbirlerinin ketişatı ve neticesi hem de prokurorlar buyurulgan çare bakulovunu Kırım prokuraturası kontrolge aldı. Muşaverede daha bir sıra aktual sualler muzakere etildi. Tibiyet endi daha yakınca olacak. Kırım yolbaşçısı her şeyini kontrol etti. Sergey Aksyonov emde Cumhuriyetinin inkişafı boyunca federal maksadlı programma 2030 senegece devam ettirilgenini ilan etti. Devlet yolbaşçısına teşekkürler. Vladimir Vladimirovich federal maksadlı programmaga maliye ayrıluvunu artırmaga karar aldı. Bu suvnen teminlenüv. Her şeyini tuşunup yapmak gerekmez. Federal maksadlı programmaga kirsetilecek obyektlerinin cedvelini Kırım hakimiyeti fevralının birinece tazdıklamak gerek. Daud Çakhalov, Sevilla Memetova ve Akim Bekirov, Millet için. Bugün Rusya'da energetik konun qayd etili. Kırım iktisadiyet için bu sistema teşkil etken sadır. Tek müesseseler Kırımenergo, Çernomorneftegaz, Kırımgazseti bu flagmanlar. Bundan da gayrı infrastruktura modernizasyası devam etti. İleri teknolojik kararlar kırsetili. Gazifikasiya seviyesi ise tahminen 78%. Sergey Aksyonov energetiklerini bayramnen hayırladı. Onlarını mükafatlar ve işaretlenerinin takdirledi.
Энергетик саада микъязлы проектлер амелге кечирилди. Оларнын ярдымы ile Yarımadamız өз тарихында ilk sefer энергия yetişmegen регион olmakны toxtatты. Kırım energetikleri өз mutaxassislığının yüksek seviyesini defalarca tasdiqladılar. Ekstremal vaziyetler de oldu. Fevkulade vaziyetler yok etildi. Nevbetçilik rejiminde çalıştınız. Sizge teşekkürler bildirem. Kavi sağlık ve yanı muvaffakiyetler tileyim. Владимир Путинның эр-елық матбуат конференциясы енді ярын Москвада кечедек. Бұл сене формат ади олажақ. Ковид сынырлануулары себебінден тедбірде тек давет етілген журналистлер іштирак етежек. Бұл сене оларның сайысы былтырға баққанда екі кере аз, яғни 500 адам. Девлет елбашчысына суалер эр вақыт олғаны кібітші шытсаларға дайыр ве актуал олажағы бекленілі. Матбуат конференциясының яйнлавыны ярын саат 12-де телеканалымыздың жанлы эфирінде сейретіңіз. Екүнлене ятқан сененің нәтижелері бойынша матбуат конференцияда президент огдеки сенеге вазифелер қоя ве ичтимаи суаллерге, девлет инкишафына ве элбетте халқара күн мевзусына бұйық диққат айыра. Мен беллесем Қырымға эр вақыт олғаны кебі айры диққат олур. Чүнки президент бізім Қырымымызны севе. Шу себептен yollar құрыла. Жәмелер ве дигер объектлер тікленілі. Менімже президент бізлер үшін чоқ яны шей азырлады. Ве журналистлер де чоқ мерақлы суаллерні сеслендірерлер деп үміт етем. 300-ден зиеде адам ве 30 машина Ялта соқақларының қардан темізлейлер. 700 тонна реагент hazırlandı. Sergeliler yollarını ve piyadeler zonalarını temizleylер. Горсвет идаресі ағларыдаки қазанларını түзете. Айпетри yolu қапалы. Алушта тарafından yük наклиятның қатнавы вақытынша тоқтатылды. Ама регионда вазиет ағырлаша. Ағыр ава шарайтлері себебінден Ялта шайырының эпісі мектеплерінде, қошма тасил муэсеселерінде ве бала бақчаларында тасил жерияны бір күнге, декабрдің 23-не тоқтатылды. Қарарны февкуляде вазиетлер штабы алды. Эпісі қадимлеріні, ана бабаларыны ве тербиеджілеріні хабердар етмеге риджа етем. Репост еткенлерге тешеккүллер. Веда бір кере иш бұйрыжыларға риджа еле мұраджат етем. Вазиетні анланыз ве балаларыны кімге қалдырмаға білмеген қадимлеріні евге йолланыз. Субасының ақыбетлері yok етілівден Девлет Дума сайлавларының мувафақиетлі кечірілмесі неже. Халық бұйрылғаны ве президентінің тезислері назарға алынып не yapılды, не yapılacak. Адеттінже декабрде Қырым фырқа бөлігінің азалары бір елік ішінің нәтижелеріні музакере еттілер. Бу yıl şubesiz parlak oldu. Esas vakıya bu devlet dumanın saylanıvı, halk programmasının kabul etilüvü. Bu birinci yerde turgan siyasi vakıya. Zenaatdaşlar öz çıkışlarında endi bu sene yapılgan iş hakkında söz yürüsettiler. Bu sene iş büyük oldu. Yıl suf yetişmemezliğinden, suf temin etken ştablar işinden başlandı. Pandemiyaga karşı kureş boyunca ştab öz işini toxtatmadı. Мебусылар үшін яқын 4 айға приоритет yöneliş халық программасының амелге кечірілівідір. Оны кечкен яз айларында әлі өзі тызды. Esas тезислер регионларының яваш-яваш чезілежек меселелері. Қырымда программа енді башлаған сене кенаждар қаталды. Federal maqsadı ve raip programmaları pek mühim. Bu tamam adamlarını rahatsızlagan şeylerdir. Evlerge yakın teritoriyalar meselesi, cemaat teritoriyaları, suf, ışık, gaz, avtobuslar katnavı, mektepler, bala bakçaları, FAP'lar, bular episi halk programmasını teşkil ete. Fırqa azaları da neticevi toplaşu başlamazdan evvel artkaç, dikkatini meselelerge celp etmege anlaştıralar. Birinci yerge keleceksene çizilecek strategik vazifeler koyuldu. Kırım bölügünün nevbetteki oturuşuvu 2022 senenin yanvar-fevray aylarına planlaştırıldı. Kırım koy hocalıqnen oğraşkan istisalcılar 2021 senenin yanvar ayından berli 20 milyardan ziyade ruble kazandılar. Bu былтырki göstergeçlerge bakkanda 25% ziyade, yakın 40% bu satılgan buğday ve bakıla paralarıdır. Cennebi Federal Okrugunun en büyük müesseselerinden birinde uruklar nasıl istisal etilgeni ve işletilgeni hakkında Davut Çakhalov tarif etti.
Женюбей федераль округның урлук истисал этилүүбү ve ишленилүүбү боюнча эң буюк муэссиселеринден бiri Курман районунун Табылды көйүндө ерлеше. Завод өз ишини 2018 сененин сонунда башлады. Эсас иш урлуклар кабул этилүүбү, темизленилүүбү, өлчүү ve түз боюнча сайлануубу, илажлануубу ve 10 кило пайлаштырылуубу. Бу жерде богдай, арпа, нохут, соя, ускулю, рапс, шекер чукундуру ve кашнич. Кырым топрагында булар яхшы осе. Урлук заводу аман-аман 100% автоматик шекилде чалыша. Постепенно начинает. Яваш-яваш өзүндөн өзү чалышып башлай. Башында Нория, вибростол, транспортер ишке кошула. Соң пектус ve соңында Нория. Бу вакыт богдай тушып башлай ve иш кете. Эгер бирде-бир шей бозулса, хата көстөрүлө. Не кадар мальземе чыгачагы doğrudan-doğru onun keyfiyetine bağlı. Biz bir kunde tahminen 30-40 tonna temizledik. Azır urluklar 50 tonnaga yeti. Demek, zavod bir kunde 100'ge yakın urlukni işletti. Bu sene yağmurlar yağgаны себебинден ускүлү берекети 1 гектардан 22 центнерни тешкил этти. Кырым үчүн бу yüksek көстергичтир. Год рекордный. Рекорд жылы. Biz 3600'ge yakın tonna bogday işlettik ve sattык. Keyfiyetli elit uruklarının istisalı rakipliğini arttırdı. Bu mahsulat hafsızlığı ve eksport imkanları artmasına bağlı. Mahsulat tek Kırım'da satılmay. Memleketinin kıta kısmından soravlar buyuk. İleride urluk zavodu malzeme saklanılığı için yomkostler ve laboratoriya kurmağa planlaştıra. Umumen Kırım'da 8 urluk muessesesi kayıt etildi. 2021 sene boğday ve bakla bereketi 1,5 milyon tonnaga yetti. Bu былтырга bakanda 60%ga ziyadedir. Uрлук островынен оғрашқан muesseselerge devlet destegi көстеріле. В этом году bu sene urluk muesseselerine 65 milyon rubleylik devlet yardımı ayrıldı. Bu paralar elit urluklar asrabına masraf edilecek. Урлукнен оғрашқан muesseseler Cumhuriyetке керек olğanın 60%-ını temin ete. Өсімчілік агросанайы комплекс iqtisadiyetinde yetekçi sahalardan biridir. Yıllık gelir keçken senege bakkanda 5 milyardga arttı ve böyle etip 20 milyard derecesine yetti. Есть и другие показатели. Дигер көстергичлер де бар. Олар агросанайы комплексінің музбет динамикасын көстере. Айры алда, ағымдаки сене біз кой хожалығы максулатыны 18%-га артырууны темин этежемиз. Bu sene koy hocalığına koşulgan yarımtılarının umumi kolemi tahminen 4 milyard rubleni teşkil etti. Давуд Чахалов, Максим Голубев, Millet için. Ахмеджет районы Жолман койының сакена Сыдықа қаным Аки 93-cü doğan күніне қайт етті. Бөле итибарлы яшына бақмадан о ефішлерінен оғраша китап оқымаға севе. Девамлы өмір яшамақның сырларына Сусана Садыкова сұрап білді. Hayırlı yaşlarınız olsun. Sağ ol, ana sağ ol. Her şey yaxşı olsun. Жақ өмір versin. Самими тілеклер ве бақшышлар. Сабадан берлі Сыдықа Аки хайырларыны қабул еті. О 93 яшыны толдырды. Аппахананы başı, elardır bergen aşı. İster edek dayıma, yur hırkaya kelsin yaşı. Ben sizge onu bağışlayayım. Allah sizge uzun ömür versin, sağ selametlik versin Rabbim. Onun ömür yolu binlerce vatandaşlarımızın gibi ağır ve meşakkatli oldu. Cenk sürgünlük vatan toprağına afdet. Bu vakıyalar onun esinden hiçbir vakit çıkmay. Şimdi sabah yakın dedim bakalım. Dong kapı ırlar. Baytam kim eken bu diyeyim aytam. Ama ben korkmaydım şey dedim. Çaptım çıktım. Ve Aristoğlu'suz dediler. Ne Aristoğlu dedim ben. Ne yapkarım ben? Çıkardım. Sabir aytsın dedim. Aldım iki kardeşim. O bir ayda benimle beraber çıktık. Özbekistan'da Sıdықа Аки tıkıcı olup çalıştı. 30 yıl kuruculuk brigadanın azası oldu. Bundan son Krasnodar taraflarga koçtu. Mal bakıcı ve sağıcı vazifelerini becerdi. Olar babamnen evlendiler. Bu yerde anam kız dostlarıyla. Sıdықа Аки 1955 sene Akayga çıktı. Ömür arkadaşıyla 25 yıldan devamında baktlı ömür geçirdiler. En büyük bayılık bu onun için tuğan ve yakınlardır. 3 torun ve 3 torun çebitasının er konunu yarıştıralar.
Мама очень хорошая у нас. Анамыз пек яхшы, о узун өмір яшағаны иле бізні қувандыра. Оның айры бір табиаты бар, бөле себептен бөле өмір кечірген олса керек. Буюк яшына бақмадан Сыдықа қартананын алы яхшы. Тулғанлары ве яқынлары ona yardım eteler. Ama o özü de bir yerde oturmay. Vakit özü için ev işlerini tapa. Tavuklarım bakam. Aynı yerini temizleyip sabaka veremez. Sıdıka Hanım balalıktan her şeyden haberdar olmağa alıştı. Yanlış şeylerini öğreniyor ve çok okuy. Sevimli gazetaları, mecmuaları ve kitapları olmazsa ömrünü tasavvur edip olamaz idi. Tez, Ebu Les, Devlet, Şahin. Uzun ömrünün sırrı nedir degen suallerge vatandaşımız böyle cevap veriyor. Meyse. Süt ajya içmek, sarı yağ aşamak gerek. Men ömrümde ağzıma ne süt ne sarı yağ aldım. Hatta sarı yağının ya da kaymakının lezzetini bilmeyim. Hiç de aşamadım. Kahramanımız emin ömrünün uzun olması için toktamay çalışmak gereksin. Çünkü yaşayış bu harekettir. Susana Sadıkova, Alim Seydaliyev, Millet için. Ahmedjit rayonu. Көзлер тек дүнияға бақмақ үшін дегіл бұда өмірлік еш ола білем. Енді 2 елдан берлі Ахмеджетлі яш офтальмолог Эким Тибиетте ерші тежірибенен келе деген стереотипні боза. Мадина Черкезова адамларының көзлеріні құртара оның çalışқан вақыт өгренмеге істегі бар. Екімнің қабулына ұзын невбетлер тізіле. Хасталар офтальмология мерkezіне тек меслиат алмаға дегілді, кемерде аты субет етмек үшін келелер. Бу балалықтан таныш процедура тек арифлернен тақтайынды кяғыттан дегіл бучуқтан ышық тасвиріне чевірілді. Яшеки Мадина Черкезова эркунь эски тестнен құлана. Amma endi elektronika imkanlari көзлеріні теренже өгренмеге имкан бере. Bunun için ise терен білгілер керек. Мадина Черкезова вақыт яны янашувларны араштыра. Отасил алмақны тоқтатмай, губка кыбы яны ершейні сындыре. Якында Москвада пек мерақлы курсларны кечті. Енді біз қалған екімлерімізден Москвада өгренген шейлерінен бізнен пайлашар деп беклейміз. Башқаларының көзлеріні құртарған вақыт өз сағлығын ақында ұнытмақ мүмкін дегіл. Эркунь эм çalışмақ, эм оқумақ керек ола. Москвада кечірілген шу курслар Мадина илері технологияларының құланчысы ола. Тезден бұлар Ахмеджетте де құланажақ. Біз көз электрофизиологик тегихат методикасыны огрендік қысқартылған. Вақыт бұна эфиделер шымды бұ мерkezімізде ерлештіріле. Келіңіз бізде бұ процедураларына кече білесіз. Бір іш күні девамында бірқач адамның көз теренлігіні огрене. Доғыру бақыныз имкан олғаны қадар көзлеріңізні юманыз. Onun için көзме-көз көрішмек кибаресі айры тусташы. Бұл оның зенаатынен бағлы әлбет. Адамның көзлерінден дүлберші yok. Менімже бұл en дүлбер мүчедір. Оны көрмек мүмкін. Көзлер гонул көзгісідір деп нафле айтмағанлар. Емді епсі хасталар чешіт ве бұл ажайыптыр. Тамам Мадина ханымның кабинеті оғынды ұзын невбетлер тізіле. Хасталар, хусусан эслиже соляры екім яш олғанына бақмадан она ишаналар. Анализлер тәйінлеве ершені тешкере. Яни өзішіні білгені, севгені көрініп тұра. Пек яқшы екам. Доктор Нурия Бекирова клиникада якындан берле чалыша. Везина адашының тәжірибесіне башқа тарафтан назар ташлай. Оның үшін Мадина ханым кемер вақытлары атта уста сола. Мен ана қабылға келгенімде, о хасталарне насыл чалышқанына баққа едім. Хасталарының көзлеріне насыл бақмаға, насыл иләджілар тәйінлемеге мана көстерді. Огретті. Эркун чешит көзлерге бақмақ, четке бақмайып, көзлеріні қыммайып. Бұ ағыр ама хошыштыр. Ағыр ішкунден сон ен яқшысы бүгін көзлерім түневінге көре яқшыжа көре дегенлеріні ешітмектір. Мен бірде бір динамика ішінің нетижесіні көргенде бұл қуанч кетере. Тиби карьера статистикасының орта дереже өлчулері бойынша Мадина Черкезова да бузенатта бала сайла. Ама ойынзияды тамам бала офтальмологиясы ile мерахлана. Екімнің глобаль арзусы ise бір тибиджи студент кыбы хирург олмақ ве көрмеген адамларға ярдым етмектір. Айша Шулакова, Тарас Бризицкий, Арсен Фукала, Милет үшін. Шымдыки дақаға бұл хаберлерінің епсі еді, қайырлы ақшамлар.